sakbay man ti amin na po, kahit kumana po, iti kablaawan. Nagiti amin kay may nagatendera po. Dito meeting di Avance iti Team Marcos. Nakarabrabi na po kung nakadukay pelaan. Dito po iti mangipakita nga dito Barangay 3 San Ildefonso kita adda apo kooperasyon nyo. Palakpakan tayo manapo. Manapo, kahit kumanapo kablaawan, dito atin tayo po Mayor Mike Miguel Hernando. Kaya kastabi na po, dito atin tayo ng Vice Mayor, our presiding officer, Napoleon L. Hernando. Kaya kastabi na po, nagiti indem, nga kadwa ka po, kagpaidasig, agas membro, iti Sanggunyan Bayan. Kaya kahit kumata po, ngayon nagkablawan na po, dito yung mga idadaolo, dito yung barangay, ni Apo Kapitan Ino Hernando, kaya kastamit na po, nagiti council na, kaya kastamit na po, nagiti BSW, BNS, BSPO, Apo Kalupon, kaya na po nga tanod, nga nang tulong ka na kami, itay bigata po, nga uray kasunod tipudot, katadada po, nga nang subsubabay ka na kami. Thank you so much, kaya kastamit na po, nagiti Apo nga leaders ngayon may simursurot ka na kami. Thank you so much. Wala po kahit kumet nga inakyamam mo dahil dinumutubyan ken kapsetyo siya ka po kit may samot po nga nagbalin na barangay kagawad nagbalin kaya po nga barangay captain iti uno si Sangapulo ket Mesa nga tawen ken nagbalin kaya po agas ABC president iti ili tayo nga San Nicolas ken nabutusan na po agas membro iti Sanggunyan Bayan kadeti naglabas nga eleksyon. Wena po, dito apo, dito inumutibiyang ken kapsatyo apo. Ti umbra apo, iti Sanggunyan Bayan apo. Kaya ti so apo, detay mangputan. Weno agarami da po, iti ordinansa, weno resolution. May sa apo, nga ordinansa, nga naiputan. Dito inumutibiyang apo, ket detay makungkuna apo nga the Filipino brand of excellence. Ano dito apo? Dito apo, detay mabuhay and salamat. Ang kailatan apo, patpatakdirin apo, ket karumabiin. Dito nga minapo, ng ordinansa po, ket detaya po, pinagdaydayaw tayo. Nga umay, agbisita. Digiti turista nga agbisita, iti tayo nga San Nicolas. Kadigiti apo, nga pasdek, iti turismo. Dede apo, kasi Jabalay San Nicolas apo, nga at nga binigay tayo umaya bisita, kati kita entertain kata tayo, kata isuda apo timang sabat. Isu dete apo, dete right hand tayo apo, kabit de puso tayo, ibatok ti puso tayo, kati baga tayo apo, sumrag da, mabuhay kuna tayo. Kaya kastamit na apo, luagawid na apo, kat salamat. Isu dete apo, dete may isang ordinansa, nga inuturan apo, dete inubutibiyang, dating ordinansa po ket isut imuna tinterong Ilocos Norte ken interong region na po nga naging ordinansa dito apo so nga palakpakan tayo apo. Kaya kastamit na po, resolution, pinagkasiyang kata po, dito Damili Arts and History. Ngayon so apo, dito sa celebraran tayo po, iti tinawen, kaya pinagpesta tayo, iti ili tayo nga San Nicolas. Kaya kastamit na po, resolution, pinagkasiyang kat, iti programa, kaya polisiya, iti balay San Nicolas, tapno na dupay, nga umayag pasyar, iti ili tayo, kaya nadumapay, nga atraksyon, iti ili tayo nga San Nicolas. Ket may sapay apo, deti nimutubiyang apo, ket may sapay, na chairman, iti Committee on Disaster and Climate Change. Deti may sa apo nga oto, kadeto yung may sa ordinansa, ket may panggipapo, deti may parit pala nga po, iti uminom, kaya naglako, iti nasangara-ara, lutyempo apo, iti bagyo, wano disaster. Tatika po nang minapo, nga naputar deti yung ordinansa, ket nasintirpe apo, nga kaadwa na po, ti marespadya na po, ket nagitay makainom. Iso nga, ada yung ordinansa, deti mo biyang tapno ti kasta keta awan iti mapuko biyag isu nga umpay laeng iti agin inom wenno aglago ti arak ug kasagsagan ti bagyo apo ay sa data apo.
Ken may sapaya po, dito minuto biyang, ket may samuta po, nga agtaltalon. Amo ka dito barangay 3, ket adumuta po, digiti agtaltalon. Digito yung proyekto, ken programa, dito minuto biyang nga po, kita inanto aramidon, lukas bilang tumanan na po, Melektaran kadito nga sumaruno nga pinagpaidasig akas membro sa ngunyang bayan. May sa apo masapol matulungan digiti apo nga manalon nga may diretso. When mo kinektar kadigiti dadakkel nga bayar apo. Tatiga po nga minapo digiti ngamin agkatang apo kata adu ngamin. Digitay manglukluko wenno manglaklaka. Digiti lako digiti apo nga manalon iso nga masapol apo nga matulungan tayo nga may diretso digiti lako da kadigiti dadakkel abayan. May kadwa po manayunan kumapaya po digiti solar powered irrigation. Tatiga po nang minapo nakangingina po iti krudo wenno kuryente iso nga masapula po nga manayunan kumapay digiti solar powered irrigation system tayo po tapno ti kasta kadigiti apo nga manalon kita malakanda na po kadigiti pagpadalumda. Kaya kastamit na po, nakatado na po. Ngamit iti gobyerno di San Nicolas, nga equipment, kaya machinery, kaya masapol kumamit na po, kada kumaduang nga dadakkel, nga asosasyon, weather service provider, amang tet kadigiti nalaklaka, nga upa, digiti manalon. Kaya kastamit na po, digiti sektor, digiti babae, women in development, RIC, masapol kumapo, mapapiksa kuma, digiti livelihood program da digiti seknan na po kadigiti babay kaya kastamit na po di sektor digiti agtutubo masapula po kasumurot na mita po itadirect manalon tadigiti manalon na po isu dabati mangted iti inaldaw nga taraon tayo kaya kastamit na po nga iraman tayo mo tapo digiti agdamdamili agpampanday kaya agladladero ti ini tayo San Nicolas amo ka po nakatado po digitoy agladladero agpampanday agdamdamili ti ini tayo San Nicolas kaya masapol kumamit po nga manayon ang kumapo when may kanda po tapo digiti nananay nga financial assistance marketing and promotion of their products kaya kastamit na po nabimpindas paya po nga indang pagyanan iti kita apo iti inda arami din na po dahil dinimutoy biyang nukas pagarigan manen mabutusan kadetoy sumaruno nga eleksyon kadetoy Mayo 12, 2025 kat pangasyo apo nga inda kumasuportaran dahil anak kengkap sa tiyo number 10 J. Baluta Juanito Olep Jr. tapos di kayo malipatan apo kastay kunak tumangat kay J. Ngato alat magitay apo galbagem Olep ko na ya Olep apo dayta ni Juanito Olep Jr. natulong iti umili na pudno nga agserbi agbyag ti San Ildefonso agbyag ti Ilitay San Nicolas agbyag ti Timbargos anay pagkarabi na yun apo nabanong thank you so much thank you apo